Mbia mano sana mwanchu muliebeta sini kia Ndizi TV no gosemere kwa nebuna nogendete kwenyorera oboligereria borubia ne biro bindene ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngumanye nare yabereka okorekana korwa chingongo chionsi inye chinse astinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook nabo kwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabo igo asensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net iretera na Fridah Kerubo na Chinsa mochiche biorkele ni otokubwatanere Joshua Auta hachinga kitoroche omoyiga bokomoenia omo MCA Elijah Osimu ni gogendete gokorekana ime county ya Nyamira sabarai ababire bagukirana nabo igochinga kitoroche abasani bagendete gwesoke nabo igokuboli serikali ya county ya Nyamira abakegosira enka ase county ya Kisii nigo mugavana Paul Simbarati abereka gochakia omorobiri bene bogosira abalemi asibabere bakubwatirana n'ikyombekemo lekwaneka buna abalemi nkolenga bale lirobali abo mwanchumuliria ayungati yali nkwaliganete asomo basolero toskato nyigerangwira nandasegeke Kerubo elinde ngumanye amange. Mwanchi mulirelia ngokwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngumanye asenchira yobwenye Amayia hebire bigani otoko ya chakakorwa ase county ya Nyamira asengo kumanya buna omoyega bokomoenia omo MCA we ward ya Nyamaiya Elijah Osimu ni gogendete kokorekana asabarai akurwa sorongorwa Gusii babere bagwikirana omo MCA Elijah ni gabeteka gusiria obugima bwaye kubwatikana no mubaso kano obwepara irerete abande gutigirwa chingoma chintini kulendera kabaka gusiria obugima bwabo gati y'abarayi bali bagwikirana no mugavana weka osoyo kabere umugavana we county ya Kisii James Ongwae nabo igo ababunge bagwikirana astinse meli umubunge okitutu cha North Jafeth Nyakundi nabo igo umubunge kurwa sensemeri ya West Mugrango Steve Mogaka negati y'abande abange bagendete gutuma magomba nabo igokoremia enkelia chinga kechiga cy'ubukendu Tinga kiyo morobele yo gendete kokorekana nigo amate abasani nabo igabairi babere bagutuma amagomba abo nabo igokoremia enkelia chinga kechiga cy'ubukendu okwana job asiego nigabaga kurwa engora yaye asabuliriye serikali ya county ya Nyamira kurigereria enkelia nabo igokweneke bunango basira bale asengencho yokoigenderelia Sama letango job asiego kuri Nyamira County kitutu masaba Nyamuange location. Ingoro rambirambi zane ukia somo shimigo siema. Umongwana olengo muya sana twarabera tena Nairobi ali. Nje rongo toka Nairobi County. Umongwana olengo umongwana muya sana. Gongo tumarambirambi yane. Ane toka na matanga. Tukwa ne family. Tubaremie. Nande kiro monto nse yoro gandare. Nari ko request ya serikali yo mheshimiwa Nyaribo. Tonyore na kiko nyara gusira umubora kodi otigara anya tyari konyare kana sama onian tonyore no eno musubati oria mu rugyo maremu achorwe no anya obo nominated aiwe gusai wobo ikiro kyumo gakoye gusindu yaye so that yakonye family yo muchuri yakera abana babo atigara tari na abana babuke bakonyeke kuetere serikali ya Nyamira. Oscar mutu asoro batirondo mwanchi muliye nigongo kumanyibuna abarai nigo bagendete kwerera obuya bwoguchakiwa gwe serikali cyechi county ase miaka 10 ya etirego kwana omo MCA we ward ya Kilimani Moses Ogeto oyuboigo ole omorai bwabake nigo aerera gatie yali aberega kwenekigwa anamono ase county ya Kisii na boigo Nairobi nigo ayenekebuna nigo obuya bwabere bwogotoko bonge anamono aso kwagacha wechipara na bange kwenyorera emirimo ase miaka 10 etirero kurigali ya ligere to chaka no Gusii ligere even na ase Ndizi Ibere
ase miaka iliende kira devolution itaengo no taya chestima nchia linga no nya koe no jitaya chestima njia enge no musochu okolile tuchake no ngusioka okolile devolution ya korege te kenene sana na ande inde no maene devolution ke ka wendra ase miaka ende 10 morole na devolution yako na ande na kioko ro musiki Raila Amolo Odinga kira engo da majimbo mente gocha na tatu muhaboli iria lenge vice president TSA kira engo da majimbo na manyete ngikiaga ndete kukoba alino kolile libono uno mukaka Raila lete constitution 2010 na no ino aba nigire na kichi para chikorosi ebitacho bya bekiru iragusioka na bokolire obwena naro byase ngora yani yote no wodi ya mea kirimani chipale chioro because of devolution. We go devolution negente sana. Ogole devolution abantu ya likira abantu abange. Devolution era ya absorbe abantu abange sana. Koru echaka ase miaka 10. Okoligere lyabona injina soete obogambi 2013 paka bono ya. Wakati makuligire lino Kilimani ward asenkora osechi ward 85 in Nairobi na bokora at least there is a health center asechita lenkoro at least no kuligire lino governor ya Nairobi bono chagire korosi no ebi ndibikoro kuchikichera abana baragira mbako nyara kwanda nka Nechinga chingwa na choko igwana chigendete kwene kigwa hagati ya babwatani kurwa sobo mabwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza nigo omo MCA Moses abagakorwa ebirengereri byaye kubwatikana n'echingwa necho gusanga nigo abulia okoigwa na gotoka asebo igabulia serikali ya Kenya Kwanza kwene kebuna obogima nkororo babule kuna Azimio whatever what we need especially to the Kenya Kwanza regime. They talk about the cost of living, and they say, William Ruto at the cost of living, they're going to say, unless we do production. Then, we will reach I'm after. I'll about the 194. Aya, other fertilizer, back to a local person. Lagru mondo kana kui fertilizer this farmer who you are saying is using a motorbike is using 600 to go and pick a fertilizer. How are you lower the cost of the fertilizer? The moment you lower the cost of fuel, the cost of living, definitely fuel. The moment fuel goes down, then the cost of living will definitely go down. We expect peace. After bipartisan talk and the fundamental issues which Azmi has raised, provide the cost of living goes down. And by wana magana na ki to gora magana taling ya magana IBC o kuligeri magana chipati o lero you poach members umuntu ko choruni chama yo dio lakini wono wana mwino wale hata to konyons wono ebindo bunebyo una yawanje to DM uswanje to Jubilee tikara Jubilee gose anya resign volio bogambi kuba sepatile you atakira kumanya go chioro na UDA resign go contest for UDA. That will be very irrational and very rational to very many people. You too like to go even Azimio. Korengana no roboti ni gorokoro kebuna gosaro kwa bana banyaruka asorogongo rwa Gusii ni go kwabere kugukina asekerengo gia emerongo 53 igoro yemia mu bimenrepu county ya Kisii Doli Saburi ni gaimukiri getambukiro nabo igogo semia abamenyikoro ase county ya Kisii buna babwenerete gutanga no gosaro kwa bana banyaruka ase abagakwerera obube bwo gosaro kwa bana banyaruka okwana koro ase skuru ya baiseke ya nduru niga bakakugikiria ebikole ebyo asane kibona nigo babikire 220 elio gutanga ebikoro bunebyo amatuko abosio. Angalia kwa statistics Kisii tuko at 83%, hiyo ilipeanwa na anti-FGM board, na sababu FGM imeenda juu Kisii ni kwa sababu imeanza kuwa medicalized. Wazazi wanaambiwa hata mtoto akikatwa na ni daktari anafanya vile mtoto hata kufa. Sasa wazazi wanapata hiyo confidence, na wakati watu wamekaa huko nje wanaongea
wanasema why do we have a lot of single mothers? We have a lot of single mothers kwa sababu watoto wetu hawajakeketwa, wako promiscuous. Sasa wazazi wamekuwa convinced ndio mtoto akue eti sasa ni amejiweka, sijui ni malikia, vitu hizo wanaongea, imefanya FGM irudi huku kwetu Kisii. Lakini nikienda kule hospitali KTRH, watoto wako na watoto. Sasa hii ndio inafanya sisi kama leaders tukuje tuongee, tufunze watoto wetu wasichana. Next December I want to host 500 girls, niongeze na 500 boys. Ndio sasa hii message itoke nje kwa kila mtu. Serikali ya kaunti ya Kisii kubwatirana n'ekyombe gya Kenya Crops and Dairy Market System nigo bachakire omuroberi obokorengia liroba eliokomanya ekerango ky'omonyo ase liroba. Omuroberi nigo bakogochakirwa bene n'omugabana bwa kaunti ya Kisii Paul Simbarati ase balengete goikera abalemi chigwetania chimibere nabo igokorwa amaigerio nababwenete konyora ligesa libwenerete. Neno kumaukia munda omanye neno kama Robert oyo gwateranite ne county government na shirika liko CDMS Kenya Crops and Dairy Market Systems ase obo pimalira balieito ase nsemo ya Kisii County tuakora kidemo 51 ase okorokia balimi buna ira balibwendete kurwali gwa karolira acidic akarato kwa acidic ge minetinga echumbi era sirira egotanga endagere era sirira nonye nobuye buli kwa bekire buli go ikasa kenori otumeke yagera amavuna ao aira na insit kwanyora nga tuliko gesariga aserero ningo getenga His Excellency the Governor Kisii olonchiri a road show eyegwete county engimasi sub county Chonsi Kianda elio togendere komanya baremi igoro ya obuya bwo gupimalira ba na komanya CDT osoborore chumbieri era serira ba egera egente Kenya rega konyo umurimi komanya obuyo mburubya wente gutumia ngewangoki na ndonya rira barira acidic omurimi abeke egento gekoro kwa agricultural line igo aserero etogweta sub county buna chire dichikandirete gutangaza na ankiende ediri tukuria chumatano etogweta kwa basuneka asogopimalira ba tukabwate chilabwaroro na ogembo igaba limi mwachikira umwensi munyale gocha asobonge egara mopi. Abamenyi be kaunti ya Migori mbale na kelia bakoegokeria maiga ya serikali ya kaunti yo kubagachira e clinic ekiokera abege kurigereria abaroire ba cellular anemia okwana abo bisa abo bochenu kurase kaunti yo nigo bane kebna ebirengo byo bochenu mbichikwane kigwa asekerengo kegoromono. Initiation of a sickle cell clinic in Rongo has been received well in the community because, you know, in the western side of the country, especially in our place, sickle cell is endemic. So it is like a disease which is there. Everybody, nearly a lot of people have them. So when this thing was initiated, people are very happy that the clinic had been initiated in their area to help them. That people believe that sicklers cannot reach 35 years old or even above 18 years old. But look at me now, I've reached that age because of the support and the love that I've been getting from my community. Because they were well educated and there was creation of awareness about the sickle cell disease. So I've not got challenges mostly in my community. I'm glad that now at least they've been able to address over 100 cases, though because of challenges the numbers keep reducing and fluctuating. But my joy is that now people know about sickle cell, they are able to talk about it, and we are able to see warriors coming out to support the others. Abagwatani kurwase kiombe gia haki Afrika obako egerera obwene bw'amanyabantu nigo barachikwimukiye getambukiro goika ase ekegambero kubwatikana no kungsana kwendemero okukogendeta kwenikigwa ime county ya Lamu kolengana nabamenye bensemeyo nigo monto ya mabere gakwira endemereyo asagendete no bwagachi bwenyegitali.
Na tumeona shida za mababu zetu kuwa maskini hapa Amu, na kuwa kila wakenda wakifanya juhudi ya kutaka kuondoka na umaskini hawawezi. Tatizo ni kwa kuwa sisi ardhi yetu imepotea. Hapa Lamu yetu kuna kuja samaki kama wanaitwa jodari, tunauza mpaka 600, lakini wanakuja kuingia jodari mpaka mwisho tunauza shilingi 50. Kama tungekuwa tuna factory yetu hapa au tuna cold store yetu, hatungeuza mali shilingi 50. Hapa Lamu, kazi kubwa ambayo wanaume wa Lamu hufanya ni kazi ya uvuvi. Leo hii ikiwa tutawanyima nafasi yao ya kufanya kazi, je, tunatarajia hawa wanaume wafanye mambo gani? Mnatarajia hawa wanaume wao watakimu vipi familia zao? Kwa hivyo mambo kama haya hayafai kufanyika katika nchi kama hii ya Kenya wakati kama huu. Kwa hivyo sisi tunapinga hatua hii na tunasema tutashirikiana pamoja na wakili ambaye yuko hapa tuweze kufikisha swala hili mahakamani na iweze kurudishwa ile ardhi kwa wavuvi wa Lamu, kwa sababu wao ndio wako na haki ya hiyo sehemu. Tumeangalia stakabadhi ambazo tumepewa na tumeona kwamba kuna sheria ambapo imevunjwa, na vile vile National Land Commission walikuja wakafanya research yao na wakaona kwamba pale ni beach landing site, na hata wakatoa pendekezo kwamba yule aliyepewa stakabadhi ziweze kufutiliwa mbali, ardhi iletwe kwa BMU. Mwanchi umurigereria kurwa sorobotirioni na ikiromo elio wa mangana ya asibire biga kulinde toska tonyegera chikoraga Chinsa 10 ayona mange no nyara senchira yobwenge kenda kutubwatia sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na botonya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko eneki mnachibi chana boigwelio giria gukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tukubatanere Joshua Auta asensemo chibiorkale nencheria ne Fridah Kerubo twara obuligereria borobia.